Toi whaatala whaatulu tātou tunu le amatango le neifo I vai aso fau, tiu te wheau mga ruenga le awhenga iai, ai usi wai le whaafonga le whaopoponga, o tāna I meo lo te tupulu tātou tunu I Sāmoa. Wāla whai mai lea tunu o le whanunga le lei, ma le māta ngō fio le alofa o le tuamalantu singa I a Sāmoa, e le tūlanga to o le tō whātou tau o Savili, ma le mamafo ti munga sā iai le pōn pō, Peitai o le ales wia I lava le whaasile silanga mai mtanga ruenga o a onga maanga nuu, le le whaataunu I no a onga I le so I le atunu a toa. Ono le pui pui ngal tūlanga saunga le mū le soifu alo ma whanau le atunu u, e le ngato nisi o ala laupapa sa mō tusia, o ni ele solo I nisi o vaengo le atunu u. Ai whape nā fo mai pou ele tise ma waia sa mō tusia, o lo ngā lulue pe la veo mai le te mile nei, Leo whai ngā luenga le malu si angatau I tise, ma whela wa inga I lunga ala te tele. E le tele ni vaenga na whaalanga ina le tala whātai e pia, ai o nui tuam whaasolo atua ngā isa la whai, e au fie malai malu. Se usenga yanga I atu I tā whaingata, se vaenga o Pārisi, o le awala si mai ewa, ma nisi vaenga o le atu no. Mo whasi si la foe le whaanapaptongo le suawai, e ono motu sia le awonanga inisio vaenga le atunu I le so, ono le whaama ino whaata nolo apo I le suawai, mai I le palapalao ta whenga o vai ta Filipon po. Ai olo tu mo pele whaamalu sia o lapta ingo ti munga mamafa, olo whaamalu sia fwoi lapta ingo lo longa, o fautuanga mo sa vidi malo losi, a to ai malapta inga I o ngā sami uma I le atunu. E ui o lewa au mai le report ua mai a o na ave se umale swa au ma nisi o vaenga o le waa o le mana wa nui e au fiaile si o mango a fio anga o lo mangoto I lea waa. E no whaalia se tasi o polofesa mai di universite a Waikato I New Zealand. A whaia ta atia I pele tino le waa lea I le no whanga o lo mangoto ai e whao ngā ina moni su enga e te lelaro na a fianga I le pala o le tino le waa lea ma fia ia au ia, ma ta whea atu vaenga o ona ia I ngā tai whale o ia fio anga, ma e te le fwoi lea fianga mo le au whai whaiva, ma I ai mo mai mo le whonga tau mawha o le atunu. Ona o le vaenga lea o lo mangotoi le waa, e pipi I anga I lea au. E le sauna ngā leli I minista o le pui pui ngā le malo New Zealand, Judith Collins, o le mana o ngā le malo o Samoa, Ina ia ta atia I peto e ngola waa I le vaenga leo lo mangotoai. E tolu se lau fast food wa felito le swa u leo ua mawhai o na ave eseina. Ai o se vaenga tele o le swa u e tusa le ma le tolu se lau luas food wa felita ua fefi loifa atasi ma le swa sami. Ai se fulu valu wa felita o le swa u mama. Wa sa ili nei le mtanga luenga o leo pe le o iai se lape I le resi talaina leo la au malo se whaatanga I le atunu. O le ala lea I le temile nei, wa whaata atia le mawhai on toi talia tālo sanga pe ilo talo sanga utu ina mai, e whaatanga I le mio se la au malo se tangato le atunu. Wa fuarifina ngalo le komisino mtanga luenga o leo, ona o le tele o whaafita auri wadia I mai ea a fiai la au malo si. E pei foi o le tina mai a le sa le I leva po se lua vai asu tanuai, na a fia I foi se la au malosi. O whawhita auri wa mātai tu wina ele komisino le mtanga luenga leo. O le porkalame po le hawanona tu ina ato le mtanga luenga, e a wina mai e tu tonu la au e le whaatanga ine le atunu. E au noma ni whaasalanga e whaia I la tau sa mia, a to aimala au malosi e le ilai sene ina ai whaatanga I le atunu. Ina ia toi au mai e te tonu e whaatino le lai sene. Peitai, e fōringa mai o lo iei se popo lenga ia I lanto o lo mia la au malosi e te tau na lai sene, po lo whaatanga le atunu. Ina ia tu ina mai ne me ane wa maua se whaasalanga. Ai mo niso I lanto o lo mia la au malosi le whaatanga ina le atunu. E leo au mai o mawhoi I te tonu. Na toe whaamanino e wapa au e na o le lua lava I tu ai ngā la au malosi e whaatanga I nei te tono le atunu. O la au malosi o le se furu lua, 12 gauge shotgun. Ia ma le pultasi, e whainga tātou pultasi, po le single shot 22 rifle.
ngā le paunga o la umalosi, o loo whaatanga ina mai lalo le tūlafono, e mawhai o na laisene ina wha le tūlafono e whaunga ina le malo le turu. E le toi whai lo mai le tō whai au pa au, se aso e toi whaatanga pe te talai, o na toi a mata na laisene la au malosi. Na whaalia le whionga le sui pāle mia, tuala Iosefo Bonifasio i le autu Tala, lana whinaunga o loo iai le avano i le whaavae, e mawhai ai o na whaase e tua ngaru le whionga le whongwhitalai, a se ane se ta se tau aveina le no foa e whaatauteia whonotanga le pāle mene e maise, e le lafo o loo whaasanga i a te ia. Wa iai ni tūlanga o ia white na i le whongwhitalai. E ala te tau o na whaase e tua ngaru i le whapea la agwese loa. Tau o le matau pulea. Ai se e mai le whailau tusi o le whono. Na te whatautaia le pālota po o ani whalawhawhainga i tono le palemene. Pe fili fo i le palemene, se tasi anga wa ai alu nofo le foa, se i whatautaia le matau pulea. Al mele i nei, wale fi anu wese. Al whai unga le mea tau conflict of interest. O le mea nai whaila vai oe ia. A yeisa ua fianga se mea, te do leia, e le tau no te nofo i. Ono le puipuinga, o le tau le leia o le palemene. E no wata a telefontanga le palemene, ma whailua e lau tu stala ma le te tau le tua ngai, na whaadi ailu na whingalo le mata aupu la wale nei. Ala winga la le ukolpo. Se isaso. O le mele ka ua whai e le whonkalai. Ala maua si teimi e whamawai. Whamawai alo ia. Wa te koe whai whai whango e aku lako e koe whaku whai le. Le mkapuare. Tau ana e sa manu whau. Wole talia i e le malo. Nako ke le kalinga fo. Pei tai sa whatau te fo i le whailo inga lau tu stala, ma sui o le whatua tui le tua Sāmoa tasi, na whaino e le whionga le te tai. O la lapa e sanga tonu le whongwhetalai i lana ngā luenga. O tau si lai sauni ngā tui le epa na wha isi whongwhetalai momo. Have you examined it? Yeah, I don't see fear. He controls everybody. He musu te watu i. Me ane whapea ua ti ngasi fina ngā loe ta mā tua malolo manu malo ma le tofi le whongwhitalai. Ioi, our speaker lava ia pe ona mā pefo ai fo telo teim. I stand on my grounds. I was the speaker pan. So whai al me tampai. Al mātou tu al lalo le whongwhitalai. Ie onu sai. Mai whapalpale. Ma tu i le tua le tapa sao. Fia ngai o e ma le tau teinga le whono le parme. Pei tai leo le whina ngalo leo le teitai o le atunuu le whionga le tamai tai pānemia, i lana ia fwoi whailo i gamalau tu stale le fiafi o le aso whareile, na ia whaai lo manino ai, wa tā pena le kāpeneta e tu inatu le neimata opo i le whaamasi nonga. O tala whawia mai Sāmoa manuia tele le ni aso si o tātou atunuu, whasoi fwoia.